Siruga kepada hamba yang takwa Muhammad Pangule alam sigala Pangule Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dua syahadat hanya ucapkan lisan yakin dalam hati. Dua syahadat hanya ucapkan lisan yakin dalam hati. Rasul Tuhan Allah janjikan surga kepada hamba yang takwa Muhammad penghule alam sigala penghule alam sigala. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dua syahadat dan ucapkan lisan yakin dalam hati. Dua syahadat dan ucapkan lisan yakin dalam hati.